A prelazimo i na nagradu za najbolju dramsku predstavu u cjelini. Kraljica sviju nas je predstava. Stoga je i logično da smo za sami kraj večeri čuvali upravo tu kategoriju kao krunu kreacije. Ali ja sam kupila Tita za mamu, tatu, za nas. Unterstadt Ivane Šoat Kući u režiji Zlatka Svibena i izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u produkciji Osječkog ljeta kulture 2012. Ime Katarina. Zbog partizana ti nemaš svoje familije namen, zbog njih i zbog tog tvog Tita. A nagradu je dobila predstava Unterstadt. Sekeri, dođite gore. Ima još osjećaja da nema. Šta vi mislite kako ja tek imam tremu? Ja sam samo pravnik, nisam ni glumac, ni pjevač, ni baletni plesač. Dajte malo pomozite mi da dođem sve. Dobro, baš mi niste pomogli, ali hvala vam. Zahvaljujem žiriju, naravno. Mislim da su učinili nešto dobro za Osijek, za predstavu. Želio bih, volio bih da predstava dođe ovdje u Zagreb, a da i vi procijenite da li je žiri doista pogodio. Ja vas uvjeravam da je. Evo, Ana, pozovi nas da dođemo. Žiri je bio častan, pošten i hrabar, usuđujem se reći, hvala vam. Isto tako, šta da vam sad kažem, ja sam samo intendant, a predstava da kako pripada samo i isključivo prvo dramskom ansamblu Osječkog kazališta, dijelu opernog ansambla koji također sudjeluje u predstavi, izvrsnoj autorskoj ekipi koja je to sve napravila, isto i onima koji se nikad ne vidi, a koji najviše rade, a to je tehnika Osječkog kazališta koja je, tvrdim vam, najbolja u Hrvatskoj. Sada bih još želio samo pozdraviti sve stanovnike Unterstadta, Oberstadta, Retfale, Zelenog polja, Juga 2, Mačka mame, Senjaka i ostalih dijelova Osijeka. Nadam se da nas gledate, sutra smo u Osijeku pa ću to proslaviti. Hvala svima. A za koga smo sve ovo napravili? Za Osijek! Käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem traurigen